Tshwetso e tserweng ke mmuisa kgotlhano se siwa mapisa nqakula ya gore go nne le ditlhopho tse seng tsa sephiri kgatlhano le go se ikanyega ga Ramaphosa e tlisitse go se itumele mo mokgatlho wa ATM o ileng wa boela kwa kgotlatshekelo go nganga ka ntlha e. The concern I have is that this is the last meeting before the sittings hit the sittings sit to vote on the matter next week, and there's no communication from the speaker. Now this will affect the planning in terms of the logistics, how we're going to get the 400 members to be in one setting. Should the speaker decide it should be a matter of a secret ballot. Kgotlatshekelo kgolo ya Kapa Bophirima e tla tsweletsa dithetso tsa bonako tsa lekwalokopo la ATM ka mosupologo. Fela palamente e re ditlhopho tsa sephiri ga di kitla di tsamaiswa ka mokgwa wa tiriso ya mafaratlhatlha mme se tlogetse dingwe tsa ditokololo tsa palamente ka dipotso. I just want to be clarified. If the matter is sitting on the 28th and the debate is scheduled on the 30th, if there is no decision, if there is no judgment on the 28th, what will happen? Less than a week away, and we are still contemplating what will happen on the 28th. We cannot prejudge. Maikutlo a ditokololo dingwe tsa maloko a palamente ke a gore go tlhoka boikanyego ga Mopresidente go tshwanetse go emiswa fa ba bangwe ba re go tswelele pele go fitlha fa kgotlatshekelo e ka swetsa ka tsela e nngwe. My understanding is that if there is no judgment on the 28th, we have to proceed on how we have planned to deal with those motions. We're politicians, we're national leaders. We must be seen to be respecting the court process that is currently underway. Le fa go le jalo, motlatsa molekgotla o rile dintlha tse di tla fetisetswa go molekgotla. O buile gape gore kgotlatshekelo e tlhalositse sešeng jaana gore go maruding a molekgotla go tsaya tshwetso. That's very interesting speculation, but very unlikely. The court has previously said this is our job. It will be our job. They won't do that. Go bonagala o ka re gongwe ditshitshinyo kgatlhano le Mopresidente di ka reetswa ka la boraro kana e tla nna ka kabinete ya gagwe.